Mwaramutse mwiriwe muraho. Bonjour, bon après-midi, good afternoon, good morning. Nshingiye kwa muri norimi muvuga sabahul khair, masaul khair, gineidin, tineidin. Ubwo yaba abatwumva bari mu gitondo n'abatwumva ni mugoroba bose ndabasuhuje. Mbanze mabwire ngo iyi niyo mbyino ya mbere mu bukwe nziza yabayeho mu mateka y'isi. Ahubwo gusa tuvuye ku by'imbyino aho muri muri amahoro. Niba huri muri amahoro ntugire ngo isi yose ifite amahoro, ahubwo wowe ahuri sigasira amahoro yahuri. Niba rero ahuri hari amahoro, ikindi nagushishikariza jya kuri televiziyo yawe, niba ufite Star Times urebe channel 127 ni channel ya B+ TV. Ahasigaye ujye ubasha gukurikira filime nshyashya Destin kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu saa 4 kugera saa 5 z'ijoro. Umusobanuzi nta wundi ni The Prince Igikomangoma. Umusobanuzi nta wundi ni The Prince Igikomangoma. Iyi akaba ari filime nziza iri mu rukundo, iby'ubwami, intambara, action ziryoshye. Ahasigaye rero wowe ntucikwe no gukurikira iyi filime n'izindi filime kuri B+ TV. Numara gukurikira iyo filime rero ubanze wibaze, tubanze twibaze turebe kuri aka gafoto katuri imbere. Ese mufite amahoro? Mufite amahoro aho muri? Niba mufite amahoro, aba bana bombi ureba batuye ku butaka bumwe. Ariko izi ni zimwe mu nzozi dufite ku isi twifuza kuzarota. Ahasigaye twazirota tukazirotora zabaye impamo. Kubona umwana w'umunya-Isirayeli n'umwana w'umunya-Palestina bafatanye ikiganza gutya bishimye. Izo nzozi ibi nibyo bise utopia kabisa, cyangwa se utopia, inzozi zidashoboka. Ariko wenda hari reka tukomeze kubyifuza bizagerwaho. Ese wowe amakuru y'intambara hagati ya Isirayeli n'umutwe wa Hamas, harakatul muqawama al-islamiyya, ayo makuru warayamenye? Netanyahu ati Hamas ni ibyihebe, ni umutwe w'ibyihebe, ni umutwe w'iterabwoba. Ariko iki ngiki cyo yego ntabwo nshyigikiye ko habaho ubwicanyi, bivuze ngo ntago mu bambabaje harimo n'abanya-Isirayeli baguye muri bino bitero by'intambara yavutse vuba aha, cyo kimwe n'abanya-Palestine. Ariko kumbwira ngo umutwe wa Hamas ni umutwe w'ibyihebe bitanibuka mu mateka, nzanabigarukaho yuko mu maso ya Margaret Thatcher Nelson Mandela yari ikihebe. Gusa aka kanya Hamas irwanira iki? Ko bamwe banavuga yuko Isirayeli yagize uruhare mu ikomera no mu ishingwa rya Hamas. Ese byapfiriye kugira ngo umutwe leta ya Isirayeli ubwayo yagize uruhare mu ishingwa ryawo no gukomera kwawo abari wo bihanganya aka kanya? Tureba. Ese UN twabonye ifata mu gakanu igerageza ibishoboka byose ngo inige Uburusiya kubera intambara muri Ukraine. UN yo ibikora hiki? Ese Isirayeli yo kuri UN bimeze bite? Yiteguye kuzumvira UN cyangwa yiteguye ko bizahangana? Reka turebe. Umunyepolitike akaba n'umuhanga mu by'indwara zo mu mutwe w'umunya-Espagne Ion Belara hari ibyo abyutsa tubwira. Ubwe ari muri b'abanyaburayi bakeya batifatanyije, bataniteguye gushyigikira Netanyahu na Isirayeli mu ntambara barimo barwana n'umutwe wa Hamas. Hari icyo tubwira n'ucyumva urahita wibaza uti se twasubiye muri ya myaka twabonye League of Nations yitura hasi hakavuka UN? Ese UN ibintu irabasha kubijera zino ntambara? Muri Isirayeli hari intambara hamwe n'umutwe wa Hamas, nyago nabango barwana n'abanya-Palestina, nubwo inzovu zirwaniye ibiti ari byo bihababarira n'ibyatsi. Ahubwo abanya-Palestina nibo bari kubigenderamo, nubwo bwose atari buri munya-Palestina twafata nkaho ari we membre w'umutwe wa Hamas. Ntambara z'urudaca ziri ku isi hose. Mu Burasirazuba bwo hagati ni Isirayeli na Hamas, mu Burayi ni Uburusiya na Ukraine,
hano hirya mu burengerazuba bw'u Rwanda hakurya y'ikivu ni M23 ihanganye na leta n'imitwe ifatanyije na leta, harimo n'umutwe bivugwa ko n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe baba bafatanyije guhangana na M23 n'ahandi. ese UN ibinzi birabyitwara mite nyamara rero ntabwo twavuga ngo kuba turi mu gihugu kirimo umutekano isi yose ifite umutekano, ahubwo twebwe wenda twagira uruhare mu gusigasira umutekano n'amahoro iwacu. uyu munsi twa mu gitondo Netanyahu yavuze yuko abakozi ba UN yabagize persona non grata muri Isirayeli, bisobanuye ngo abakozi ba UN ntibemerewe guhabwa viza zo kuzenguruka muri kariya karere, ndetse bisobanuye ngo yaba Netanyahu na leta ya Isirayeli ntibiteguye kwemera yuko bakora ibikorwa birimo illegal occupations, bakorera illegal occupation cyangwa se kugira ingaruka muheto ubutaka bwa Palestine. Uyu arasaba rero ibihugu by'Uburayi gufatira ibihano leta ya Isirayeli na Netanyahu by'umwihariko, akavuga ati igikenewe aka kanya nuko twafata imyanzuro ikakaye ikurikira. Yagize ati hari ibintu bine twakora. Icya mbere nuko ibihugu by'Uburayi dukwiriye gufata umwanzuro w'aka kanya urimo ko duhagarika relation diplomatique cyangwa se umubano wa diplomasi hagati ya Isirayeli. Cya kabiri no gushyiraho ibihano bikakaye nk'ibyo twafatiye Putin Vladimir. Cya gatatu no gushyiraho arms embargo cyangwa se ibihano kubyo kubona intwaro nk'uko byakozwe ku ntambara yo muri Ukraine, ndetse no gushyiraho impapuro zita muri yombi Netanyahu agatumizwa mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Buriya ni urwirahe, urukiko rw'irahe ubundi sinzi niba usibye abanyayugoslavia, sinzi niba hano ndi muntu utari umunyafurika rwari rwashyiriraho impapuro zo kumuta muri yombi. Ese ni ukubera iki? Turi mu isi y'amatsiko. Ese iyi UN ira surviving? Iyi UN iraruvaruka ko mbona iyi UN nayo yabaye aka Société des Nations cyangwa se League of Nations. Nyamara rero ibintu ntabwo byoroshye. Tuvuye kuri Espagne rero, ese Ubwongereza bwo twabuvuga iki? Ubwongereza bwo rero burya kenshi na kenshi ntabwo bujya mu ruhande leta z'ubumwe za Amerika zitarimo, ndetse na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Bwana Rishi Sunak navuga ngo ni umuhinde wabashije kwigaranzura Ubwongereza nyuma y'imyaka 100 Ubwongereza bwakoronije Ubuhinde, nabo bagerageza gukora resistance yo kugira ngo babone ubwigenge. Hakaba intambara yamennye amaraso menshi cyane nk'ibi ngibi turi kubona muri Isirayeli na Palestine. Ariko kano kanya abahinde benshi bakaba bafite imyanya ikomeye muri leta y'Ubwongereza, nakwita ko ari nko kwigaranzura uwari warakugize ingaruzwa muheto. Ariko nyamara rero abahinde n'abahanga Afrika twari dukwiriye kubigiraho. Rishi Sunak rero yasuye iyi nyubako izwi nka King David Hotel. Iyi hoteli ni hoteli y'amateka. Nyewe nkimara kubona ibyo bintu navuze ngo amateka yisubiyemo amambaroga, kubera ko iyi hoteli King David Hotel cyangwa se Malon na Melech David cyangwa se Funduk Al-Malik Daud ni hoteli nyenyeri cyane yo muri Yerusalemu, ikaba ndetse ari membre w'amahoteli azwi nka the leading hotels of the world nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Wikipedia. Iyi hoteli yigeze igabwaho igitero n'abanyayisirayeli ubwabo. Byari byaturutse kuki? Ese Ubwongereza icyo gihe bwabyifashemo buti? Reka turebe. Iyi hoteli rero tariki 22 z'ukwa 7/6 yo mu majyepfo, uruhande rwo mu majyepfo rwagabweho igitero cy'amabombe n'umutwe w'abazioniste bitwaga aba Irgun, hapfa abantu barenga 90 ndetse abarenga 67 barakomereka. Ahasigaye icyo gihe abongereza icyo gihe bahise bafiriraho ibihano
ndetse n'ikiguzi kuzafata abantu bakoze ibi bintu. Aka kanya rero amateka ukuntu hisubiyemo, noneho Isirayeli ya hoteli barayigaruriye, bamaje kuyigarurira rero icyakurikiyeho bw'Abongereza bwafatiye ibihano abagize uruhare mu kuyigabaho igitero aribo bitwa aba Ergun. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza noneho niyo yagiyemo nuko maze abagaragariza yuko ashyigikiye Ubwongereza, nani ashyigikiye Isirayeli. Ahangaha abantu barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Isirayeli Menachem Begin, warimo ba komanda bakomeye ba Irgun, yashyiriweho igiciro rwose ko nafatwa uzamufata azishyurwa. Iyo niyo bita irony of history. Mateka duhishiye byinshi. Mateka duhishiye byinshi kabisa. Icyakora nanone ku rundi ruhande, dushingiye ku ijambo mu minsi yashize nyakubahwa Rishi Sunak, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza aka kanya, dushingiye ku magambo aherutse kuvuga ku batinganyi, avuga ati ntibazababeshye, umugabo ni umugabo n'umugore ni umugore, ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo avuye ngo ndashaka kuba iki ngiki. Aka kanya ntabwo yari kwikoraho ngo afate umwanzuro wo kujya ku rundi ruhande urwo ari rwo rwose, ahubwo kugaragaza yuko ari kuri side ya bano banya-Isirayeli, ari kuri side ya Amerika. Ni kimwe mu bintu byibuze byatuma abashoboraga kumugabaho igitero cyo kugira ngo bamuhangamure, kuko kuri iyi si kuvuga nabi umuntu bita uryamana nabo bahuje igitsina, kuri iyi si kano kanya kumuvuga nabi ntabwo byakugwa amahoro. Na Rishi Sunak rero navuga ngo yari yijombye kirida ku ntoryi zo mu ipantaro, ariko banza Isirayeli igiye kumukurayo. Ariko se ubu ngubu bazi ko ibyo muri 46 byabaye twabyibagiwe? Ntabwo twabyibagiwe. Gusa nyewe icyo navuga nanasoza iyi video, icyo navuga ni ukuri rwose Abanyafurika dukwiriye kwigira ku bintu biri kuba kuri iyi si muri kino gihe. Dukwiriye kwigira kuri ibi bintu tukamenya yuko uko byagenda kose nta munyaburayi uhanganye na justice. Waba mu burengerazuba ntabwo icyo bahanganye nacyo ari justice, icyo bahanganye nacyo ni uruhande rwabo, gushyigikira uruhande rwabo kandi bakakwibuza inkoni y'icyuma. Ubwo rero reka dusoreze ahangaha, tuzakomeza ubu busesenguzi ku bintu biri kubera ku isi, by'umwihariko ibyo mu burasirazuba bwo hagati. Ubutaha nakagaruka ku ishakiro.net TV. Mwari kumwe na teacher mwarimu Ayabas.